Danas spremamo piruške sa sirom. Još jedan recept za brzu večeru ili doručak, jer nije potrebno ostavljati testo da nadolazi, pa je od početka pa do kraja pripreme potrebno svega pola sata. Biće vam potrebno 200 g kukuruznog brašna, 400 g pšeničnog brašna, 100 ml mlake vode, 150 ml jogurta, 2 kašičice soli, 10 g praška za pecivo i 1/3 kvasca, 200 g sira, 2 jajeta i 2 do 3 decilitra ulja za prženje. Ostanite sa nama, slijedi priprema. Najpre dobro umutimo jaje. Dodamo jogurt, pa sir. Možete koristiti bilo koji sir. Potom dodajemo vodu u kojoj smo razmutili kvasac, prašak za pecivo, sol i polako dodajemo brašno. Mešamo najpre varjačom, ali je potrebno malo testo odraditi i rukom. Nakon toga rasklagijati na otprilike 1 cm debljine. Testo sečemo na štapiće, debljinu odredite sami. I nakon toga pržimo na vrelom ulju. Odložimo na ubrus da bi se upio višak masnoće. Jogurt, mlijeko, pavlaka, kajmak, ajvar, malo slaninice ili bilo šta što volite. Odlično će ići uz ove piruške sa sirom. Detaljan recept sa merama je u opisu ovog videa. Subscribeujte se na naš kanal, kliknite na zvonce, šerujte ovaj video ukoliko vam se dopao i obavezno ostavite komentar ili sugestiju.